Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana abane namwe. Ese mwaba muzi aho ubutagondwa ubukhawariji bwahereye? Ubutagondwa rero bwahereye mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ubwo yaravuye ku rugamba amaze guhereza abasangirangendo ba iminyago, ahereza bamwe byinshi abandi abahereza bikeya. Nibwo umwe mu bagabo b'abasilamu witwaga Dhul Khuwaisira at-Tamimi, uyu Dhul Khuwaisira yari mu bwoko bw'abantu bita abatamimi, yaraje aravuga ati i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Aravuga ati yewe Muhammad, kora ubutabera kubera ko nta butabera wakoresheje, kubera ko wahaye bamwe byinshi abandi ukabaha bikeya. Intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama iramusubiza ati faman ya'dil illam a'dil. Ese ninde wakoresha ubutabera nje ntaramutse nkoresheje ubutabera? Intumwa y'Imana iramubwira ati khibta wa khasirta illam a'dil. Ufite igihombo kandi nta kintu wifitiye mu gihe uvuze yuko ngewe ntakoze ubutabera. Nibwo mu yindi riwaya mu bundi bwakizi bw'imvugo bivugwa yuko uyu mugabo yaravuze ati ngo inna hadhihi alqismata ma urida biha wajhullah. Yaravuze ati ngo mu byukuri uburyo intumwa y'Imana Muhammad yatanzemo uyu mutungo w'iminyago ma urida biha wajhullah, ngo ntago byigize bikorwa kubera Imana. No kuvuga uyu mugabo yapinze iki? Yapinze uburyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatanzemo umutungo. Nuko nguko intumwa y'Imana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, mwene Mas'ud azanira inkuru intumwa y'Imana aravuga ati ya Rasulullah, yewe intumwa y'Imana, uyu muntu avuze yuko utabikoze kubera Imana. Intumwa y'Imana iravuga ati nkuko byakiriwe muri hadisi iri muri Muslim, mu gitabo cya Muslim, intumwa y'Imana iravuga ati yarhamullahu akhi Musa, ngo Imana igirire impuhwe, ndasaba Imana yuko yagirira impuhwe intumwa muvandimwe wanje intumwa y'Imana Musa, ngo laqad udhiya akthara min hadha fasabar. Ngo Musa yabangamiwe cyane birenze nk'ibi ngibi mbangamiweho, fasabara arihangana.